Hey! Wizile! Na karimbo Sky 2 akubwira ati batonekeye. Nje umvane translator Rohane aka Putin muzamutsi kama kawaida kwenye mic. Akarimbo ni keza, niba tena ni keza bihagije we. Umva magambo. Hayiwe, tabari umwana umwishima. Urabizi ndagukunda. Kandi nawe urankunda, turakundana. Bogitana ngoma breakfast. Umva ibyo bigomba bagenzi. Hey. Yewe. Umva sha. Washaka gusarika. Ewe zilei. Washaka kuguta yahuzo. Umva bwana urenze. Sky 2 wabagaye. Ufata gatiro boneza mamare. Babale. Warakubesha. Waora ni jinyore bagenzi. Batonekeye. Batoneko bundi babare ni Sky 2 wabagaye. Papa Dobo na Skyla. Diaspora intouchable. Batoneke. Hey. Ni Sky 2 wabagaye. Mugenzi wibutse ko ushaka udukeneye uduhamagara kuri 084 084 makumyabiri magana 73 magana 740 084 makumyabiri 73 magana 740 oguri batatura urano turi batumaje nirekula yebe we batoneke sha batoneke vumaga ndirimbira renze hey nana rura renze niba tanarenza renze bihagije we yewe batoneke we batoneke ubundi bababare ntacyo baze gukora ku isi batoneke akarembo keza cyane niba tanari keza ni keza bihagije we batoneke ni translator Rohane aka Putin muzamutsi nkibisanzwe kwenye mic kawaidazo 5 kwa 5 Iwizile bashaka kugutaya uzu. Hey. Yebo data we, karedi moruko kageze. Muda ni muda bagenzi. Na kiminota itarenze 3. Hey. Muzange namona nisindi ni translator Rohane Putin aka muzamutsi. Nkuko bisanzwe kwenye mic kama kawaida 5 kwa 5.